Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al Furqon, sahabat TV SDIT Al Furqon yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di hari Jumat pagi. Seperti biasa, setiap hari Jumat kita akan membacakan surat Al-Kahfi dan Al-Ma'surat seperti kebiasaan yang dilakukan oleh siswa-siswi yang ada di SDIT Al Furqon setiap pagi membaca Al-Kahfi. Agar apa? Agar kita semua terhindar dari musibah, dijaga oleh Allah selama kita hidup di dunia ini, dan karena sebagai penjaga yang paling hebat, yang paling kita inginkan penjagaannya itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendekatkan diri pada Allah karena tidak ada penjagaan yang lebih hebat ya selain dari penjagaan dari Allah. Baiklah, sahabat TV SDIT Al Furqon, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan membaca surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundiral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyyaquluna illa kadiba fal'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juhuzza am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baiklah sahabat TV Al Furqon, SDIT Al Furqon yang dirahmati oleh Allah, dipersilakan untuk dapat membuka buku atau kitab Al-Ma'surat. Kita akan membaca juga Al-Ma'surat pagi pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, pagi yang cerah. Alhamdulillah Allah memberikan kedamaian, ketenangan pada pagi hari ini, dan semoga Allah juga akan memberikan kedamaian, ketenangan kita selama satu pekan ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbaha al mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbaha al mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa akibati wa syitri fa'atimma ala ni'matik ala ni'matak ala alayya ni'mataka wa akibataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa akibati wa sitri fa'atimma alayya ni'mataka wa akibataka wa sitraka fid dunyal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa akibati wa sitra fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunyal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'mati au bi ahad min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walaka syukr. Allahumma ma asbaha bi min ni'mati au bi ahadi min khalqaka faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walaka syukru. Allahumma ma asbaha bi min ni'mati au bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal ajimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajimi sultanik. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bihamdika nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsh. Subhanallah wa bihamdihi wa adada khalqihi wa ridha nafsi wa ridha wa zinata arsh.
wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa wastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la ta'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la ta'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid dini wa faqhir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid dini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bi jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka. Astagfirullahaladzim.
Sana'tu abu'u laka binikmati alayya wa abu'u bijambi faghfirli fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Astaghfirullahalladzi Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahada bihi ilmuka wa hatta bihi qalamuka wa ahsahu kata kitabuka wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'ihim bihsani ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaha ja iqbalul lailika wa idbarun naharika
wa as wa aswatu du'aika faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatika wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatika fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahbu washrah sudurha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaik wahyiha bima'rifatika wa amidha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, sahabat TV SDIT Al-Furqan, pembacaan surat Al-Kahfi dan Al-Ma'syarat sudah kita bacakan. Semoga apa yang kita bacakan pada pagi hari ini menjadikan wasilah bagi kita untuk dapat dijaga oleh Allah dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semoga kita semua diberikan keberkahan dalam aktivitas kita, keluarga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bala yang akan datang kepada kita, dan diberikan kemudahan dalam mencari keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan surat Al-Kahfi dan Al-Ma'syarat. Diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bala yang akan datang kepada kita, dan diberikan kemudahan dalam mencari keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan surat Al-Kahfi dan Al-Ma'syarat. Diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bala yang akan datang kepada kita, dan diberikan kemudahan dalam mencari keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan surat Al-Kahfi dan Al-Ma'syarat.